inso no gusua eto Inso eto. Eto pa ene de o maso man so to fia ha o. Well, Joe, you must have a biom. Yeah, na Joseph Mensah me say media me to me na say me te wonka a check akra musically me te wonka me te wonka a check akra san so na me nim say bi obi so tie ya ono so ete wonka a check akra because me kai onwuma be make waves pa beginning ba ko bi na release na no den papa anaju boja na very nice song we release ene na me su a che say powerful songs yeah akore bi wo hono ma sabre na yenwo no ento baka say na Joseph Mensah krampo no oni hwan sene wa wadi kan me fa kwan akwanya iso nchia Kumasi FMT fo nyina ene adofo nyina IT Papa Kumasi time with Papa Kumasi yeah Joseph Mensah enyum tuni yeah enyum ye twagui Joseph Mensah na boy where your first one on my second one hey sir my first one the catching radio stations 3 and a boy 3 presenters 4 and a boy yeah adentia no producer no ye wan kasa wo adwuma yeah na say na wo si share ye hwe nwom to no say na wo si share before say we music na wo ye den before say me be music na me ye Mason see that yeah sa what tare me see that oh okay na eso no brecha na eso no Mason brecha ni Mason tete wo for na brecha sa je o le Mason eti kwambe na fa so obi rap music no me shenyina na metonyo okay enti music ne de me kan say nye industry na e wo meto ye kra ma me wo me na metonyo so aketo abi nyina na metonyo mani free di ne me hu se metonyo enti na eye mani so adi hu no say ne me di free me mofra se ne betumi apie abeye mfaso ama oman a me wo mu daachi enti bi shenyina na metojuma kosi se me di wie JHS besua adwuma besua adwuma nyina na metonyum asori dem convention crusade just me join a band that but media na dey e free asori dem and professionally and professionally oba limelight no ebrebe na opunya se bia ma ye professionally ma ba be ye musician as a gospel musician in Ghana year ben 2001 yeah 2001 and I'm first album e buy and now say title dey Kachire no yeah to sa Kachire no kakra me hwe ni ya o se wani da so asa wo hu ni awonya no jaisu ni arewoidi Kachire no be ya ma free senia wati umuno osusi ni owo wiase o Kachire no be ya nice one na say na say ode Kachire no buy na release Anaju Boja ana me de Anaju Boja ena de he ena na mi so chena mesre ena Masofa yeah Masofa no so ye song pa ena de he bio wato afom me wato afom yeah ntiri ho anyam okay sana yaba nsuo beto it is so far album saying ena wankasa wetin me to your credit 7 albums yeah in 18 years in the gospel music industry yeah na as the last one kwa we are wonye bio nsuo beto which year 2020 I think it's 2014 if you onyum bia mba bio yeah aden because sense na we release it what so na when that's watching me ankasa me buy na me release every year nyese bia me ninyum me wonyum okay but wo de nyum ne ba na ho de ne nsan ya adwuma e wo say ye ne nyanwie ya yes and so beton still na power wom okay but na me release in 2 years ni achakra na bia 3 years but from 2001 eba no omo movie industry mu nyina me into movie nti omo movie industry mu nyina me can say industry no esenke esenke industry no music and movie industry no esenke yen share the every that side no we a musician gospel musician yeah na yen hu yan say what twist abi wura movie mu yeah e ba ni say me de Anaju Boja ba ye no na nipa bebre ntenyum na se ebinim fa ne say kuti anwum okay obi wa asema na wakoto seed ndi akobo nipa kora kutia enti na
and I mean so ade bia me ye na asase so no me hu vision at the age of 15 years. Okay. Na me twabe sabre no me call so ye yakono petition me na me so petition na me de ba fie and me hu vision no enti ade bia me ye no eye ne mahu but me ye no way free way ba ansa na we yaba ansa na we yaba enti me movie no na ewom but anadu boja ba no na minim kwan bia be fa so a metumi abewura movie industry no but anadu boja ba na nipa nte ase concept aye de video no so a ankyera de na se ama me okay no director na or direct music video no one cheche enwum no mo video no mi no okay eti be dawana jona meti ne se me se daye no story ne ye me se daye no me ni so ti me na me start fa pen se me chiro chiro wi na me de ko kire Jones Ajeman me de ko kire do justice okay do justice cameraman na me ka kire se me nwum no story a menya me pese me de ye movie man 40 as the kwambe na be fa so na do justice se no our abrante be friend Jones okay Jones Ajeman no ma me ne share na this story ne ma script writer and e di remu de bai let's a hona na obewura industry no which anajuboja story and only first movie first movie with production by Big Joe Production yeah at that time me production I made but na registered production tie ko register you know ye nya Big Joe ni nya Joe Meg yeah na Meg no so Joseph Mensah yeah say Joe Men yeah Joe oh yeah registration ya ma chance for 3 days because me say na man for say wife credit Joe Meg me register din na me marry crack sir me register din na okay so you need the mega na man for feel say yeah mega all right yen share those days movies na mo ye no any o de compare na as say san ya ba say na o ka se ko form no as a producer o join 5 pack yeah me 5 pack who position be of 5 pack no me ordinary member okay who share movie industries those days and then a man na obitimi koko to CD no obi abe chefie no wahwe nipa ba ko timi to part 1 part 2 part 3 part 4 na say no sa de any hobby den pa na to sini okay ne edi kan ne na ma nipa koto movies ebe hwe emre bi atwam na cinemas ene na wo ho yeah na so benya movie ahwa age so ko cinema no akwa okay sabre na TV no so na obi a wo TV one dem no o papa wo TV a edura nwumre na amanfo be TV a otimi ko hwia obi a ho hwe se wadware a ansa na owura wo papa dem a be TV yeah iti TV be doors no na sabre na Nigeria movies no na ewo system ni ma amanfo ehye yeah because of concert party na ejako nom santo nom komodeno very good yeah America ko fa wo edibe rant movie one chumesi nom amanfo ani be je ho se omo be hwe ye movies no afei na obi anya TV ni bi woni dem enti no ompese obekọ cinema biem ye ya obekọ akoto no aba be hwe enti se sabre no o story correct na direct na ye kama ye beto ama okay enti na marketing na move that time is about good story they a good story and then good directing and characters so I would do mo e be shoot movies so e kan ho bi and na boa e move industry no and edidi mo e ba ya na dum so obe hu say me can say 2012 and me can say industry na SNK 2012 2010 bani na me kan obi a na oba me shop bia o hyenkom me nyankom hyeni nyankom hye na me hye but me obi a me hu akiri oh okay see ya metumi hu say by 10 years time ye industry ni baby ebeduro 10 years time yeah 10 years time and then they betimi see 10 years time say Ghana mpenifo anya hu bibia 10 years time Ghana ye be practice your friend say India for amamre e wo Ghana Joseph Oshankom o say 10 years time Ghana be for India for culture India culture any sa a friend say
sa nkofo Mexico for me direct say abi yes enche ebedu ba bi no enche Ghana obi ba fi obi anu abonten simple sanye ya no wo train mu abroche ente sa wo Ghana enu ikura yenu ba bi a se obi ho na okohu se obi sha atade na etetia na oka nwasema na ya mesere because ye dey basisi ano but 10 years time se Ghana penifo ajangu bibia e movie na deba obeso chese TV series na ye hye no TV series sesa ye culture yes Joe say no nke obi adwene obi na atra se apply say oh yemfa bibi se mra na enye ne say ade na movie producers no muso mo ntra se na mo pe adas avenues bia be ma mo so madwuma no asan attractive na de bia man for the big bar mo se dumso ko mo se ho TV series is dumso ojo eye te minia dumso de ne ma amanfo kokko free Ghana movie so e na mbechire mu time na dumso wo ho no na ye to time na dumso no nyama ye na ye to ye movies ne pa ama photo movies ne pa e na dumso started seba dumso no started seba na se me to movies part 1 to 5 na me de coffee a e bia the whole week ni nyina menya like 3 times e bia 3 times ni na bi kra na mo adwuma na wanti me anhwe movies no na week movies for fraba movies 10 20 na masa akoto na me de aba menya light anhwe mesa akoto bi me nkonkoto nti enum na ye mu bi no ma na ye nim se ebesen industry no ye original se dumso se ye adwuma no a demonstration bi ba dumso bi jo e ba ye very good ana eto aso ampanimfo amfi anya ho hwe eti me Joseph Mensah me to movies in the coffee no me to kwa me nya light bi emu no me ko bi no bi dem na multi digit ni bi bo ho eti se me free ofri adwuma ba na light wo ho a obenya Ghana movie ni bi ahwe wo so ope action movie obenya bi ahwe wo so ope obenya bi ahwe wo so nti den na be ha ne se obekwakoto e movie no na onto digit ni bi fa money dem eti ena wo wura fie bia mu a efia edan e bi nimu no na bia nipa ne ye panyi a no even penny for ya to bi ma ya maame no ye nyina ya to bi ma ya maame no etu obi a to bi wo ne fie nipa no to bi wo ne fie hwe wo hwe ayi no machi digit na chi nso a ye ni ba bi a ye di DVD cables ne hye enti gise wututu free TV na chi anase wututu free decoder no so na wo de akobo DVD achi na de ahwe movie awie na pese ko hwe we ya watutu de aba obi ani ho be yes ade etutum so no ko ye no na obi anya digital de bi all right well Joe me ba men kan say jumaje FT Locals restaurant and catering services omo North Central so omo ena afa jumaje ho omo eboy am etimi show we abramo opposite the Ghana Housing Company ubetimi from 0543 215261 FT Locals almost say so we engagement wedding bibi biare fa aduane ho ayie party birthday bibia no oba ombetimi aboa kama say utifie na okondo aduane bia wo from a ombetimi e de abro na afi no sign from 0543 215261 time with Papa Kuma say na yenya Joseph Mensah anajo kayiri bombom in so better hit maker ena yene ne edwin komo no ejo directors any actors at times we hwe movie bi na beba na who say where my man wie okay for kakra so mam na eti na mpese me ka besi nyina asisi ane say light ba ye nso na e wo say nipa no eto ye movies no obi awo multi ni bi ana say satellite ni bi enti obi ankonkoto bi okay ade ba ko nso wo ho a ye ya amanfo ani beba ye movie ne ho ebi ni dien de wo mu nyina ne say broadcast bill aban pass mo de call omo de akọ ewo ho titi ho na mi hwa no na mpadunum ye fra wo GTV TV theater e ma oto nwum ya oto nwum ya na ya sign wo check na de amount nwum tu ni no they say ntisa and na wo TV 3 4 music no presenter ne person oje wo sika sa na wa baso say bia mo na mo force mbe the reason why abasa ne say TV stations any time in Nigeria telenovelas enti ye ni time ye dey patronize ye man ni mu de no
eti a time wo presenter wo good ideas nka bi a wo person host show e wo TV station no so no yes beto airtime sika da so no ntimi nto but mo so ma carry sika na kwa telenovelas e de abegu ha e na mo yi mo misa wo mo say telenovelas na mo ko fa free India any China ne hwan de ba ye no o mo na be pe advert de ma mo ana e so ma fo gusu o mo yi eti say imo makwan na ye nya more time there say broadcast bill ni ye adwuma ye what time e be yi foreign nko Cote d'Ivoire nko hu Ghana de wo TV so okay and nko Togo nko hu Ghana de wo TV so true pa it is say o man no ansori no man pass that broadcast bill and film act airline ni nyina nya adwuma ye ma ye ho 10 years ya mamre nyina be dane India all right baby ya dru no ye be metie fo kwa no so abem na o ma che o ma dwere ba ko mi me sa obetimi afre